Kani gede ka AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban puli di kasan li jana kimat bukong sanjo ka khubor. Pli sedang penterekam ke Sarkar India ye ke skim One Nation One Subscription. Ai kublis nem thamai arhajar arfusan ki hedu nam yalam jukari India ye ki pat nong sonong kari. Nang gi kertong ki banya aireng ha ki election MDC chaka ki HEDC but JHEDC. But yo kurup ya u drug heroin na khatsan merji asrut ribhoi district yo kem ya laingut ki subanu khayi ki khubor ki babnya ka Sarkar India kala pli bat plat bat ba ye ke skim One Nation One Subscription bat pensdang trikam ka na du nin ke ski ka thong jong kani ga sin jam trikam jong sarkar kalong ban pli lat ki pat ba ban yo ki babun ki jat jingtin ki bede bat ka digital ki bakan thup ye ki jingtip ki bedan kam ha ki lat patai khubor ki kam wat bnya bat ha ki jing puli ki jongki ki ba klem jing thut ha ka jing yo internet da ka ba subscribe tang ha ka wi kiran san la community ba ketika skim kan ai jing toy ki khna school bat disamla puli ye ki rewat bnya halor ka phang ka ba kerpang bat ru ye ki jaka puli ki bedan hak lengkari da ka ba ondan kamsu ban subscribe bon tili kiran san bar ka ba penti kena ye ka jing penyo ye ka jing tip bedan kam ya baru limba kani ke skim palat iway point prak lurngut ki samla puli na ki jaka puli jo Sarkar India ki ba haki kedan ki ba khamsaneng ki ba kantup ru ye ki university bat ki IIT kin yo ekalat ban yo ye ki kot wat banya ki bala penni ha ki journal ki ba paunam na keleng ke perthai ka perthai shitlup kalap diang sobha ye ke jingwan jung snem arhajar arpusan da ke jing ipu iping bat jing le kemen bat bonjat ki ba kentup ye ki rensan ruai shat bat kaput ketem rengkat ka jing pen bethai ki bombula ki ba penni ye ki klur ki ba bonrong ka jing le kemen snem thamai kaya ya keleng ke perthai bat ki jing le kemen baro ki pen pau ki jing kermen bat ki jing angnut na ka benta uni usnem bathamai ka Presiden kari India ka Draupadi Murmu u Vice President u Jagdeep Dhankar bat u Menteri rang badu Narendra Modi hen ka si ki la pha ki jing ai khuble snem thamai arhajar arpusan shabaro ki pat nong sonong kari haka khubor ba kala penni lembaga social media ka Presiden Murmu kala kentu ya ki nong sonong kari ban penthamai ya ki thong jongki bani 3 minit lang na ka benta ban penio e kari India bat ka prathai hi situlup ya kala wei ka baphanai bat ka bayai ne haka jing ai khuble snem thamai jong u Menteri rang badu Narendra Modi ula penpau ye ka jing kermen baki nong sonong jokari ken yo e usnem thamai ba koj bakhia bat ba pahu pahai bat usnem uban pli gilat ki thamai ka jing job bat ka jing kemen ka ban yai tu ha ka jing im jong iwe pi iwe ha ka sin benengkong e ka bor penya lingsun Air India nen ka si kelas dan penteri kam ye kalat penya so wifi internet ha ki lingsun kiba let bawan hak leng ke perthai jong bat hakari bat haki balet bawan shak leng ke perthai ki ba penya da ke Airbus A350 Boeing 787-9 bat ke Airbus 321 neo aircraft kani sin jam jong ke Air India kala penlong ya ka kabor penya lingsun benengkong e kaban ai ya kalat penya so wifi internet hapo jong ka lingsun kaban ai lat ikinong let jinglet ban la pentri kam ke internet bat social media kat bakidang song hapo ka lingsun kabala slang tri kam nadu ka sitri kulalengkot arhajar arpusan palat iway point arsan lak hektar ke jakarep jeri la pendep thongpura hakathan stelam ni bat West Bengal kum sibenta jong ka project thongjeri kabalale di South Li ki karkhana sna tayar kali ki bapawnam jong kari India le thu ki khubor na ka kanhun kite ki karkhana nin gasngi kum sibenta jong ka project penmi jeri bala ai kerteng Indian Natural Rubber Operations for Assisted Development ni ka Enroute ka Automotive Tire Manufacturers Association kata ka Atma kala bu jing chmu ban kentir ya arlak hektar ka jakarep jeri ha Assam Arunachal Pradesh
Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura, bat West Bengal, hak jinglut kebalong 1000 klur tengka hakisan snem. Kani ke khubor kawan sepi na ke Akashvani Shillong. Kani ke Akashvani Shillong bat mentangin walam sepi yaki khubor ki barang sa. Kasnong darang rengkat baka kenhun seng ke barang sudap tau temai ke bala ai kerteng War West People's Progressive Forum lani ke WWPPF jongka War West Constituency daga jing su sarong kalapan benai ke kerteng ubat tibor lang ar suchen kumukurtong ubani aireng ha ke MDC election syaka Giant Hills Autonomous District Council na lai War West Constituency ha ke lempung jingelang ke balalong hamadan darang balawan yedan rengkat lang deki he nong yelam snong kiri orang ba bat kisamla Dakwing sur kila ay yakaray ban penbenay uba tibor lang ar suchen kung bukurtong kaseng uban aireng ha ka MDC election siya ka yung darbar jong ka GHEDC. Kakong arena nyuta kabalong kaway ni kiri upokmat na sila kalapan bena ban ya aireng ha ka election MDC siya ka GHEDC na sila constituency. Lembag jing pelat kubor ke kong arena nyuta kalapan bena bakani khun haga election MDC banwan kum ke kertong klemseng na Shela constituency. Halor ki jing tip ki batikina balayo na ki bor sentian ka kenhun na ke district executive force kata ke DEF jong kari boy district kalapan nong ye ke jing kenra haga senong khatsan mer haga than GS road bat kalayo kurup ya Arspa san pusau point iwe hindri gram umar bala subab ude jing di penbuat kata u heroin bat ya uni drugs la yo kurup na u Ikramul Hussein u balai don rengkat kum unong let jing let bat armut kiwe pat ki subadon kti ki bala tip da ke kerteng Nihar Begum bat Monjuara Begum nalor u drugs ka kenhun DEF kelayo kurup ru ya kepisah satu prahajar lai spak prapu tengka lembat south li ki mobile phone na kita ki brio ha ka jinglek kenra joko kenhun ya baro kita ki laingut ki balayo kem la set along bat register mokot duma persaya ki jing tok kit kita ki laingut ki dang ya seprang ban yo jing tip susu halol ke jing penpriang jong ki ya ka kam khai drugs ka balong bean Menteri Rambak ke Assam, Uhunanta Biswa Sarma, ulapan benar baya ke jengking ke bapun hapdeng ke Guwahati bat North Guwahati. On ai kerteng ya ka Kumar Bhaskar Varma Setu. Ha ke baulong ba ke jeng ai da kete ke kerteng ya kete ke jengking kalong bat pensa akan mau buram ya usiem bakrau ka Kamrupa Kumar Bhaskar Varma. Ubalasan syar ya ka Kamrupa ha ke spak senam ke Bahnyo. Usnyang barat ba jong Kumar Bhaskar Varma hakaroy kaman bat hakabenta jong u ban kentiu ya kalariti hakakamsan hima sima jong kejela Asam ken yaisa haka history jong kejela pateng la pateng u menteri rangba kejela Asam u Himanta Biswa Sarma u loong bapalat khandai lakngut kibrio hapok kejela Asam kila yo pediang ya ki Aadhaar card ki jong ki Kibala Shakang, yaki biometric data jongki hakapor bapenthamai yaka National Register of Citizens kataka NRC. Daka jing pelat pat yaki Aadhaar card ki jongki palat khandai lakmut ki brio haka jela mentah kila laban yo iki jing sakri ki baka sarkar ka ai ki patba klem kanu jing Kaptu kani khubor lakut kabalawan sapi na ka Akashvani Shillong bat akapor prabaji ni sopat bat ka Daily Station nak bentaki khubor ki banwan naka